Dobro jutro, za dober dan pa sledijo še naše glasbene minute. V Kopru se nam je pridružila Marina Martenson, Švedinja, ki živi v Izoli. Kdor jo je že slišal peti, pravi, da ima neverjeten vokal, v kar se bomo lahko skupaj prepričali že čez nekaj trenutkov. Glasbene zvrsti, v katerih se počuti doma, so soul, jazz, potuje pa tudi med priredbami skladb znanih tujih avtorjev. Danes pa nam predstavlja svojo avtorsko skladbo, izdala pa je tudi že 2 CD-ja. Najprej pa dobro jutro. Dobro jutro. Kako kaj slovenščina? Ma gre, počasi, ampak gre. So we will ask you first of all, why did you choose Slovenia? Imam družino tukaj, moja mama iz Izole in nona in nono je tudi. In they all live in Sweden now. I came alone here to learn Slovene. Ampak to je zelo težko in ja, going slowly. Bomo samo na kratko prevedli našim gledalkam in gledalcem. Torej, vprašali smo jo, kako to, da si je izbrala Slovenijo, in pravi, da je po rodu sta oče, je mama Slovenka, prav tako tudi dedek in babica, ki ta trenutek živita na Švedskem, in da si od vedno želela z njimi spregovoriti tudi v slovenščini, zato se je podala k nam. In tu ostala nekoliko dlje, kaj ne? Prvotni načrt je bil samo 3 mesece, sedaj je pa že približno leto dni. Ampak danes imamo skupaj z nami tudi posebne gledalce in to na Švedskem, kaj ne? Someone is looking at us in Sweden. Yes. Are we going to say hello to someone special? Ciao, ciao, nono in nona. Ciao, elskere. Okay, let's go back to your plans. What are you doing now, and what are your plans, let's say, for the future when we are talking about music? Yes, at the moment I'm playing quite a lot with my own music. I'm writing new music as well. I'm having projects with local musicians here, with some house DJs. I'm having a band starting right now. Having different projects going on, and we will see what's going to happen in the future. But my plan is to stay here and just keep on doing music. I'm also working as a singing teacher in Ljubljana, in the British International School. Okay. Torej, Marini pri nas resnično ni dolg čas, pravi, da se ves čas nekaj dogaja, da se dogodki kar si sledijo in se razvijajo, poučuje torej v Ljubljani. Poleg tega pa se povezuje tako z lokalnimi glasbeniki, kot tudi ta trenutek še posebej z DJ-ji. V teku sta 2 projekta konkretno, kolikor smo se tudi prej pogovarjali, tako da jo bomo gotovo še lahko slišali in veliko slišali. Kaj pa ta trenutek? What are we going to hear today? What are we going to listen to? I'm going to play one of my own songs. It's called Fences. Fences. It's from my first album, Fences. And it's a song that I wrote many, many years ago. Torej, danes bomo slišali toliko, kot smo rekli, avtorsko skladbo, ki je nastala pred mnogimi leti in tudi v sodelovanju z kolegico in prijateljico na Švedskem, kjer je bila Marina prav tako izjemno dejavna in kjer je tudi študirala glasbo. Predlagam, da se torej poslovimo od vas, drage gledalke in gledalci, da vam želimo miren dan, varen dan, sploh če se odpravljate na pot, če pa ni nujno, ostanite z nami do konca. Mi smo vaše družbe veseli vsak dan. Koprska ekipa pa vas bo še toliko bolj vesela v torek, ko vas na vse zgodaj pozdravi kolegica Ertre Pust. Srečno. Marina Martenson, izvolite. Hvala. Ooh.
dreams become real.